Level 55. Level 55. Hawu Nkulunkulu, beka indlebe ulalele umthandazo wami, ungakufulathele kunxusa kwami. Nginake ungiphendule, imicabango yami iyangihlupha, sengidzimate ngakhatsateka ngenxa yekuva tinsongo tetitsa nengcindzetelo yalababi, ngobe bangiletsele kukhatsateka. Tingiletsele kuhlupheka lokunyenti, tiyangithukutselela, tingibambele emagcuku. Inhlitiyo yami iyathuthumela ngekhatsi kwami, sengiseluvalweni lwekufa. Ngiphethwe kwesaba nekuthuthumela, neluvalo selungicedze emandla. Ngase ngitsi, kube mane nginetimbiko njengelituba, ngabe ngiyindizela le khashane ngiyewuhlala ekuphumuleni. Yebo, bengilawubaleka ngiye khashane ngiyewuhlala ehlane. Ngabe ngiphuthuma endzaweni yami yekuphepha, ngibe khashane nemoya nesivunguvungu. Hawu Simakatse, chitsa lusongo lwabo, uphambanise inkulumo yabo, ngobe ngibona umbango nekuphikisana kuleli dolobha. Leli dolobha kulitungeleta imini nebusuku, kuhambahambe etikwetindonga talo, bubi nelusizi kubusa ekhatsi kwalo. Umonakalo ungekhatsi kwalo, ingcindzetelo nebucili akusuki enkundleni yalo. Akusiso sisa sami lesingalajelako, ngobe kube bekungiso bengingasibeketelela. Akusiye longidondzako longibangisako, ngobe kube bekunguye bengilambhacela. Kodwa nguwe ndzanga yethu, lesishuca nawe nalongumngani wami. Sasihlalisana kamnanzi nawe, sasihamba nawe nesicumbi, nasiya endlini yaNkulunkulu. Titsa tami atitunywe kufa, tiye endzaweni yalabafile tisaphila, ngobe bubi busemakhaya nasetinhlitiyweni tabo. Kodwa mine ngikhala kuNkulunkulu, Simakatse uyawungisinzisa. Kusihlwa nasekuseni nasemini ngiyatikhalela ngibubule kuye, bese uyaliva livi lami. Uyawungihlenga anginike kuthula, angivikele kulembi lengibhekene nayo, nome babanyenti labalwa nami. Nkulunkulu unangiva, angiphinzisele kubo, yena lokhona phakatse. Labantu abaphenduki, abamesabi ngisho naNkulunkulu. Lowo mngani nzini, sewucabana nebangani bakhe, wephula sivumelwane sakhe. Inkulumo yakhe ishelelisa kolibhotela, noko inhlitiyo yakhe ifukamele impi. Emavi akhe atsambe kwenga emafutsa, noko atingemba letilindzele kugwaza. Lahlela imithwalo yakho kuSimakatse, uyawukusimisa. Angeke avume phakatse naphakatse kutsi lolungile wakhe atanyatanyiswe. Wena Simakatse nguwe loyawubajikijela phansi emgodzini wekufa. Bantu bengati nengodliso bangeke baphile,
ngisho nengxenye yempilo yabo. Kodwa mina ngiyakwethembela kuwe. Akudunyiswe uyise neNdodana noMoya Oyingcwele. Njalo kude kube nini nanini. Amen. Ngizocela Jeremiah ehluko 7 verse 1 kuya 15. Jeremiah ehluko 7 verse 1 kuya 15. Leli livi lasimakadze lelefika kuJeremiya lathi, mani esangweni lendlu yasimakadze, ushumayele umemedele nanga emavi. Vanini livi lasimakadze, nonke nine sive sakaJuda leningena kulamasango kuyawukhonda simakadze. Naku lokushiwo ngusimakadze longusomandla, uNkulunkulu wema-Israyeli, uthi, guculani tindlela tenu kanye netento tenu tilunge, khona ngiyawunivumela kutsi nihlale kule ndzawo. Ningawetsembi lamagama langemanga nithi, leli lithempeli lasimakadze, lithempeli lasimakadze, lithempeli lasimakadze. Nanitigucula ngempela tindlela tenu netento tenu niphatsane ngekwemtsetfocotfo, naningabacindzeteli labo bekuhamba nalaba ngenaboyise nebafelokati, ningayicitsi nengati lengenacala kulendzawo, ningabalandzeli labanye bonkulunkulu kutsi nitilimate mine. Mine-ke ngiyawunenda nihlale kule ndzawo eveni lengalipha boyihlomkhulu kutsi libe labo phakatse naphakatse. Kodwa bukani la, nine netsembele emavini langemanga nalangenamsebenti. Nisedakweba yini, nibulale, niphinge, nifungele emanga, nithunqise impepho kubhali, nilandzele labanye bonkulunkulu leningazange bese niyeta nidewuma lapha embi kwami kulendlu lenelibito lami, nithi, siphephile. Kambe niphephele kutsi nente tonke letintfo letisinengiso. Kungabe lendlu lenelibito lami seyigucuke yaba ngumhume wabosidlani yini lapha kini? Kodwa bengisolomane ngibuka kusho simakadze. Hambani nyalo niye endzaweni leseShilo, lapho ngacala khona kwenta indzawo yekubeka libito lami, nibone kutsi ngendani kuyo ngenxa yebubi besive sami ema-Israyeli. Ngesikhatsi nenda tonke letintfo, bengikhuluma kini njalo ngaletintfo, kodwa anikangilaleli. Nginibitile, kodwa anikasabeli, kusho simakadze. Ngako-ke loko lengakwenda eShilo, ngisedakwenda nanyalo kulendlu lebitwa ngelibito lami, leli thempeli lenetsembele kulo, nendzawo lengayipha nine kanye naboyihlomkhulu. Ngilanikhipha lapha ebukhoneni bami, nginilahle njengaloku ngenta kubomnakenu sonke sive saka-Efrayimi. Siphele lapho sifundvo sekucala. Amen. Sifundvo sesibili.
Maseroma sahluko 4 sila verse 1 kuya 12. Maseroma sahluko 4 verse 1 kuya 12. Pho singathini-ke ngakhokho wethu Abrahama lesiyintalelwane yakhe watholani? Nangabe Abrahama emukelwa nguNkulunkulu ukuthi ulungile ngenxa yemisebenzi yakhe, angaba nako ukutigabadisa, kodwa ngeke atigabadise embi kwaNkulunkulu. Umbhalo uthini-ke? Uthi Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela ukuthi ulungile. Umuntu losebendako uyaholelwa. Leli holo lakhe alithathwa njengesipho, kepha lithathwa njengento lafanele kuyithola. Kodwa nangabe umuntu angakethembeli emisebentini yakhe lemihle, kodwa ngekukholwa ethembele kulowo lolungisisa longamesabi uNkulunkulu, kukholwa kwakhe nguko lokumenta emukeleke kuNkulunkulu ukuthi ulungile. Abesho lokhu Davide nakakhuluma ngekubusiseka kwemuntu lobitwa nguNkulunkulu ngekuthi ulungile ngaphandle kwemisebenzi, nakathi babusisiwe labo uNkulunkulu labathethelele tiphambuko tabo, nalabo labatono tabo tisijekelwe. Ubusisiwe umuntu inkosi lengeyumbalela sono. Kambe ngabe lokubusiseka kwalabasokile bodwana yini? Cha, kwabo nalabangakasoki. Ngobe sithatha ngekuthi Abrahama wakholwa nguNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwakhe nguNkulunkulu. Ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela ukuthi ulungile. Lokhu kwendeka nini? Kwendeka asasokile yini Abrahama noma angakasoki? Kwendeka angakasoki, hayi asasokile. Wasoka muva. Lokusoka kwaba luphawu lwekucinisa ukuthi ngenxa yokukholwa kwa-Abrahama uNkulunkulu abesamemukele ngekuthi ulungile ngaphandle kwekuthi asoke. Ngakho-ke Abrahama waba nguyise wabo bonke labakholwa nguNkulunkulu bese bemukelwa nguye ukuthi balungile noma bangakasoki. Uphindze abe nguyise walabo labasokile, hayi ngobe basokile, kodwa ngobe baphila impilo yekukholwa lefanana nalena leyaphilwa ngubabe wethu Abrahama asengakasoki. Siphela lapho isifundo sesibili. Sibonga selikholo selapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa iNkosi yethu, weda ngomoya longcwele, watalwa yintombi Maria, wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise, udawubuya ekwethulela abaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele,
nasebanjeni lelingcwele Katolika nasenhlanganweni yalabangcwele ukuthethelelwa kwezono kufa komtimba nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu osezulwini, alimadizwe ligama lakho, umbuso wakho awuke, inzalo yakho ayiniwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamuhla kudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelele labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa isawu sakho kithi, usiphe kwakho ukusindisana. Nkosi, bani nemusa ebeni lakithi, siphe nesawu lasikhala kuwe. bambese ngekulunga abapristi bakho. Ithokozise izindlu zakho thethile. Nkosi, yenda kutsi indlela takho tatiwe emhlabeni. Baphe bantu bakho isibusiso sekuthula. Nkulunkulu uhlambulula tinhliziyo tethu. God of infinite goodness, throughout the ages you have persevered in claiming and reclaiming your people. Renew for us once more the offer of salvation, that we will bear the fruits of repentance through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Nkulunkulu somandla lophakathe, wena longenyanyi lutho lolwendiwe, wena lotheselela tono tabo bonke labatiso labo. Siphe tinhliziyo letinsha letitsabukile, kute kutsi tsine lesikhala ngalokufanele ngetono tetfu, sivume konakala kwetfu, sithole kuwe kukhululwa nekutsetselelwa lokuphelele. Wena Nkulunkulu lonesihawu sonke, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana, kwathi wena kuphila lokuphakathe kukhonda wena lokubusha impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile kulaba impikisi basihlasela, ukuthi thina lesesembela kuwe singeshabi imandla etisakithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu Baba lomakathe, wasidala ngamandla akho, wasihlengana ngothando lwakho, sihole uqinise ngomoya wakho, kude sitinikele kukhonda wena. Sihambe ngelanga lanamuhla ngikuthanza wena nangekuthandzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sekuqala Jeremiya utsionikwa lapha ukuthi akahamba yomemetela libi elithide, akahamba yoshumayela kubantwana baka-Israyeli. Besathi la ngekungalaleli kwabo bahlaselwe natitsa, balwa titsa tilwa nabo ngekungalaleli uNkulunkulu. Lapha sekuthiwa uJeremiya akayobashumayela kude ukuthi bagucuke babuyele kuNkulunkulu. Wathi lapha guculani indlela tenu kanye netendo tenu tilungi, khona ngiyawunivumela ukuthi nihlale kule ndzawo. Ningede nathunjwa titsa tenu tihambe nani uNkulunkulu. Nangabe bagucula indlela tabo bahlale kule live la lipha boyise mkhulu wabo njengoba asho lapha.
ningawetsembi lamagama langemangi leli thempeli laSimakadze leli thempeli laSimakadze ngoba banako ukuthi nasikhona nje ethempelini ukuthi inhlito tethu tinjani sibabi kanjani nasethempelini cabanga ukuthi sivikelekile ukuthi uNkulunkulu lapha bangakuthembi lokho ngeke kubasite ukuthi badawuthi ngoba noma ngabe banjani ngalenye indlela ngoba basethempelini ngakho bavikelekile funa ukuthi basethempelini nje inhlito tabo tibe ngileti sethempelini kungabe inhlito leti kuletinye indzawo kulabanye bonkulunkulu ngalenye indlela nanithi gucula ngempela tindlela tenu netento tenu niphatsane ngekwemtsetfo coco naningabacindzeteli labo bekuhamba nalabangenaboyise nebafelokati niningayicitsi nengati lenganacala ngateli tonke letinto letimbi ngalenye indlela ngisho njalo lapha mina-ke ngiyawunenda nihlale kule ndzawo eveni lengalipha boyihlo mkhulu ukuthi libe labo phakathi naphakathi uyakhanya lapha ukuthi eJeremiya ulabatshela tonke letinto leti ema-conditions noma tizathu noma tindlela tekuthi bahlale kule ndzawo lapho bahleti khona ngoba kubonakala ukuthi bahle beselela bahle babalekela uNkulunkulu umcoke ukuthi bathi ukuthi badawuhlala ngebunjani bangatiyeki ngetinto letingasilo liciniso kodwa nje abadi uNkulunkulu uyabatshela ngendlela lenhle uyabatshela lokuthi abaphile njani akusho ukuthi manje nje ubahlasela ngeliswati ngalezi kanye ubajezisa angakabatsheli ukuthi baphile njani ngisho kona ukuthi umuntu umjezise nje ube umtshelile ukuthi akendeni ayende njani uthi kodwa bukani la ninenetsembele emavini langemanga nalenganemsebenzi nisakwenda yini niselakweba yini ukuthi nisela uchubeka yini nibe njengoba kuthiwa ungebi nisela uchubeka nibe yini nisela uchubeka nibulale yini njengoba kuthiwa ungabulali nisela uchubeka niphinge yini njengoba kuthiwa umsendo uthi ningaphingi nifungele emanga ukuthi letinto leti niyadati nifungele kodwa-ke niyachubeka niyatenda ngonyabutha lapha ukuthi ndakuyekela intonke letinto leti nithuncise impepho kubhali uNkulunkulu webetive longasiye uNkulunkulu nilandzelela abanye bonkulunkulu leningazange senibati bese niyeta indewuma lapha embi kwami kulendlu lenelibito lami nithi siphephile njengoba lokho ukuthi nina letinye tinto lena letiningasito ngijime lapho niyakhona nithumise impepho lentithungisa khona benicabanga ukuthi ndaba senibuya la ethempelini senithi niphephile ngaloko uNkulunkulu ngeke kube njalo dawujeziswa nje kanjalo bangasho bathunjwe nathi sabakhona lapha ethempelini nale thempeli labo ngalesi libhidlitwe njengoba isathi emlandweni ukuthi tendeka tonke letinto leti usiye bangathembi bacabanga ukuthi baphephile uma bangaphili impilo lengasiyo njengoku sinza sonke empeleni ikhathi leti lahlukene ikhathi leti siteni esatenda into letingakalungi kodwa sithembe ukuthi sibazalwane siye esontweni siyakholwa siyathandaza sibe kodwa sisenta into letingasito cabanga ukuthi ngaloko mhlawumbe siphephile ukuthi lapha uNkulunkulu kuJeremiya akabatshele ukuthi lokho akusilo liciniso ngeke kwaphephise uma empeleni bangaphili ngendlela efanele ukuthi baphile ngayo njengoba uNkulunkulu athanda ukuthi lapha bahambe nyalo hambani nyalo niye endzaweni yaseShilo lapho ngacala kwenda indzawo yekubeka libito lami nibone ukuthi ngendani kuyo ngenxa yebubi ebesile sami ngisho eShilo uthi uNkulunkulu ukhona lokubi lukhona lekakwenda kulabo bantu balapho ngoba bangalaleli lapho ngesikhathi nenta tonke letinto bengikhuluma yini njalo njalo ngaletinto kodwa anika ngilaleli nginibitile kodwa anika sabele kusho Simakadze
ngakho-ke lokho lengakwenda eShilo ngiselakwenda nanyalo kulendlu lebitwa ngelibito lami leli thempeli lenethembele kulo nendzawo lengayipha nine kanye naboyihlo mkhulu. Ngitanikhipha lapha ebukhoneni bami nginilahle njengaloku ngenda kubonakenu sonke sive saka-Efrayimi. Kunaloko ukuthi singathembi sicabanga ukuthi siphephile njengoba sifikile esikhathini lesimgcile ukuthi labemile abagadze ukuthi bangawi nawe ume ukwati ukuthi usimile. Lapha sitshelwa bona ukuthi nawucabanga ukuthi nawe usethembelile ucabanga ukuthi uvikelekile ukuthi enzaweni kaNkulunkulu uvikelekile ngoba uma ingqondo yakho nenhliziyo yakho ingekho lapho usenda letinye into kude kuvikeleka. Ngeke nje umane uvikeleke ngeligama ngokuthi usenza ngeletside ngeke kuvikele lokho. Njalo lapha simakathe kuJeremiya ukuthi atshele abantu bakhe baka-Israyeli. Kuba lapha baseRoma uSipho singathini-ke ngakhokho wethu Abrahama lesiyintalelwane yakhe. Watholani nangabe Abrahama emukelwa nguNkulunkulu ukuthi ulungile ngenxa yemisebenzi yakhe angaba nako ukuthi kabadisa kodwa ngeke athi kabadise embi kwaNkulunkulu. Umbhalo nje umbhalo uthi Abrahama wakholwa nguNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela ukuthi ulungile. Indzaba lelikunyana le uyilandelisisa ukuthi vele nakuthiwa lapha nje basho ukuthi yayithiwa izulu liyasetshentelwa phinde futhi kuthiwa imisebenzi angeke ikungenise ezulwini. Ufuna ukuthi ukholwe umbuto uthi nakukholwa uhlale phansi ngende ukholwe nje ukuthi ngiyakholwa ekube ngiloko kuphela uyaya yini ezulwini wendile into ofanele ukuthi ukwende. Leyo ngicabazana ngileyo befuna ukuthi mhlambe ichaziseke kahle ukuthi njengalapho Abrahama wamthatha ukuthi ngekukholwa kwakhe kodwa na ubuka emuva cabanga ngako mhlambe ucabanga ukuthi usuka phi Abrahama lapho esuka khona uNkulunkulu wathi akahamba aye kuphi benza unethi side antshele emtsemise ukuthi banguyise wesive lesikhulu lesingeke ubala nekubala. Abrahama angeke akubuda kusi kanjani ntawende kanjani tonke lekulole ahambe nje alandzele bona ungasho ukuthi mhlambe ngiloko lokwami ngoba abe nekhono nami nekhono ukuthi uNkulunkulu nokusho uliqiniso kodwa khona into lekadenda akahlalanga nje enzawonye angithi endalo khona lekakwenda khona wahamba wenda lokho lokuthiwa akakwende wafuna nokubulala indodana yakhe leyothwana abe nako lokukholwa. Nemisebenzi ngasho ukuthi nemisebenzi leminye letsite ikhona akusho nje ukuthi kusemoyeni bese sokuthi ngaloko ngoba uyakholwa usebenzile kodwa usathi ukuthi ulungile. Ingathi lento ayinjalo kanjalo mhlambe ifuna ukuchazeka ngale indlela letsite ukuthi umuntu losebenza yebo umuntu losebenza uyaholela kodwa nangabe awutendi letinto ngoba ubheke ukuthi udawuholela uyenda ngoba kufanele ukuthi ukwende kuyindlela efanele ukuthi ukwende leyo nto leyo ungeke ukuthi ngisita labanye ngoba sengifuna ukuthi ubale nekubala ukuthi nginte lokhu nalokhu ngakho ngifanele ukuthi ngiye ezulwini njalo lenzaba ngoba letinto ufanele ukuthi utende kufanele ukuthi utende kodwa akusho ukuthi ngoba utende leto sekufanele ukuthi so unembadalo na unembadalo letsite kuphela khona lapho kwembadalo but ezulwini ngilokunye akunayo imbadalo lenjalo njengasemhlabeni ukuthi usebenzile. Lo muntu lesebenza uyalithola liholo lakhe kepha lesathiwa ngekuthi lilungelo lakhe ufanele ukuthi akuthole lokho kodwa nangabe umuntu angakethembeli emisebenzini yakhe lemihle kodwa ngokukholwa ethembele kulowo lolungisisa longamesabi uNkulunkulu ngiciphize ngibuye eqiniso kodwa nangabe umuntu angekethembeli emisebenzini yakhe ikhona lemisebenzi kodwa awethembeli kuyo ukuthi ngiyoletha kusitha ukungena ezulwini kodwa uthembele kulowo njengayokusho lapha kulowo lolungisisa longamesabi uNkulunkulu kukholwa kwakhe nguko lokumenda emukeleke uNkulunkulu ukuthi ulungile.
abesho lokhu Davide nakathi babusiswe labo uNkulunkulu labathethelele tiphambuko tabo nalabo netono tabo letisijekele ubuso umuntu inkosi lengambaleli itono tabo kodwa nje kunetizathu letitsite mhlawumbe ukuthi uthole umusha ukuthi itono takhe atibalelwa atithathwa njengezinto letitamcinzetele kodwa khona izinto letifanele ukuthi atende fanele abe nako lokukholo elokutsitele ukuthi lapha kambe ngabe lokubusiseka kwalabasokile bodwa yini cha kwabo nalaba ngakasoki lokusho ukuthi kafishane futhi ungethembele ukuthi ngoba ngisokile ngako ke ngiphephile kodwa washo ukuthi ngoba ngisokile ngako ke uphephile ngobe empeleni uNkulunkulu akasiye labasokile kuphela ukukholwa akusiwo kwalabasokile kuphela ngoba mhlawumbe empeleni nangalandzela lo ukuthi ngoba usokile awudzingi nekukholwa udzinga nje ukuthi ulandzele umthetho imithetho mhlawumbe ulandzele ungawulandzeli kahle umthetho wodwana nawo ngeke wangenisa ezulwini ngoba inkolo kwenda labanye abantu mhlawumbe bacabanga ukuthi nabe nezinto letitsite balandzele umthetho ngako ke baphephile kunengoti lokho bangakacapheli kahle bayawukhanza bawile uma bangakaboni kahle bacabanga nje ukuthi ngobe benezinto letitsite kanti kude kukholwa indlela efanele singabe bakholwa ngayo phela kanjalo nizaba ukuthi ngakho ke Abraham waba nguyise wabo bonke labakholwa nguNkulunkulu bese bemukelwa nguye ukuthi balungile noma bangakasoki uphize abe nguyise walabo labasokile hayi ngobe basokile kodwa ngobe baphila impilo yekukholwa lefanana nalena leyaphilwa ngubabe wethu Abraham asengakasoki yakhanya ke ukuthi soka kwemthetho nje kusho ukuthi utshela abantu ukuthi sono yini kodwa nje kuko konke lokho lomgcoba ekukholwa kude ube sendleleni lengiyo sitanga lapho amen. Sibusiso ngeludumo nekubonga nokubabata ukudlala esingakusho nalesingakuconza kube kuwe buthathu lobungcwele lokudumisekayo yise nendosana namalo omncele ukwatshethe dongilo sitongi nebantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nini nanini uNkulunkulu samandla siyakubabata ngosemisa wonke sakukhona asakufanele wena kepha kulunga kwakho kusele kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona nebusetonge lesitemukele etanteni takho ngethuba konke sikubongela indosana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nokuvuka kwakhe siyakucela baba wethu bawusele singawukhohlwa umsha wakho kithi yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini baba losezulu indosana yakho ethembisile usinesithanda zegama layo lawushiva yamukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho silapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakaza empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Nkosi sixolise